Pamirsa warsene mangkin argem manggis ring pasaran sayan mal. Sane ngawinang para petani manggis ring Kabupaten Tabanan, Mekeng. Santukan warsene mangkin durung ranjing masan mupu. Puniki kepanggih sangkaning pengrau sasih kaun tur sabeh deres. Owner PT Raja Manggis Bali sepisanan eksportir manggis ring Desa Padangan Kecamatan Pupuan Tabanan jero putu Tesan Mausang warsane mangkin kekantenang nenten wenten panen manggis ring Tabanan pet prade wenten kuentenan nyane wantah moates saning ranjing masan mupu manggis ring Bali wantah ring Singaraja miwah Jembrane nanging pemargin nyane nenten dahat becik wantah sawatara 5%. Tio sangkaning pengrau sasih kawan selami puniki pengrau sabah taler mawasana ring kuentenan produk pertanian hortikultura utamanya nih manggis ring Kabupaten Tabanan. Tetanduran manggis sane akeh kalimbakang oleh petani antuk konvensional nampenin gagal panen. Punika mawinan warsani mangkin petani manggis ring Tabanan nenten preside manggih pikolihan saking usahannya nih ya diastun pengharga manggis rawe mangkin mal ngawit saking setiman tali kantos 16 tali rupiah kilogram. Pengharga inucap langkungan harga manggis untuk ekspor sane katahnyane ulu likur tali rupiah a kilogram. Asa punika taler tedun nyane panglimbakan produksi manggis saking Bali ring tengahing ageng nyane pengarsan pasar ekspor saking Tiongkok mejanten ring sajroning nagingin pabuat ekspor manggis keambil saking hasil petani ring Lombok, Purwakarta, saha Tasikmalaya. Kepala Dinas Pertanian Tabanan Imadi Subagio matutang indika inucap. Warsane mangkin masan mupu duren taler manggih kanan sane kaon sekadi manggis sangkaning sabaderes tur sasih kaon. Manik bisnis Bali nguningayang.